Basa gumi nevairi vaparidzi vatanhatu nevaimbi vacho vatanhatu motorera mazita enyu. Takutanga nevaparidzi. Number 1 William Chifudo APE Labauma Harare. Number 2 Stephen John APE Labauma Mataka. Number 3 Timothy Muzenda MRP Labauma Harare. Number 4 George Kwenzi AP Bocha. Number 5 Jola Nyabaza APE Labauma Manika. Number 6 Benson Mufambi 69 Baptist LU Bocha. Rubaro kwa apostol. Karena notenga. Kakwenda kwa imbi. Number 1 Solomon Momberume AM Bocha. Number 2 Philemon Munjoma True Line Profit Harare. Number 3 Simon Mutimba Nyoka 3 Line Profit Bocha. Number 4 Peter Bamuhan MRP LOU Musana. Number 5 Ezekiel Chikoto 3 Line Profit Labauma Tawanawa. Number 6 Cornelius Momberume MRP Labauma Bocha. And then